Omubutumwa buhirweyo Steven Tashobya orukomishona w'akakiiko k'ebyoburoro mu ihanga agizire ngu ekyabeegyo kugumana amasomo mu mashomero n'ekyakabi munonga. Ogweba bigambire obwabiire ry'ahari Standard College rwashamire omuri Kajaro mu district ya Ntungamo omuri kiiko rw'abazaire. Tugamba kintu ky'amasomo mu mashomero tugeze okwehanangiza abazaire ekintu eky'esimu n'ekintu ekigumirira munonga mu mashomero ahakuba esimu ekyokubanza kyabyona abaana bingi nibazikozesa okukora ebintu ebigwire okukwatanisa n'abaana abagenzi baabo ahari amashomero enkozi ebibi aheeru. Twagira ngu mwana kureta esimu aha nibababiha nibaza gukora research internet tugire computer zero orabata kubasa kushakingira omwe azogushemerera bakwasa kwakira esimu. Obumwe niza kushanga ekyo kyarigamu n'emico mbi okwiba okwitana muri ky'amasimu tukagamba ngo abazaire babireke eby'amasimu abaana kuba bakora baza mirimo bari yakora amasimu. Nyowe ninsima munonga headmaster kuba akwasira omwana ogu mukono agashonga y'emico abaine emico mibi munonga ninzira headmaster nakimanya ninye ndya headmaster nakimanya akanyeta yantere sumu nija n'ogwo mwana konka ahakurugirira emico yayizire nayo arikuhumura tiye yaburya mbwenu hanuzaho. Omuganda amashomero nigashabwa okugendera habiragiro bya ministry by'obwegese baba nibatambuza emirimo y'amashomero. Christopher Mwesigwa omurambuzi w'amashomero omuri Ntungamo nagira ngu amashomero mingi nigohereza abeegi omu kabu kiri kare ekyari kugira ngu nibaba nibiiba abazaire ngu ahabwa kuba nibashashura school fees yaabo. Twinemu amashomero agakukinga kare before the school calendar as a echuchi rya against the Ministry of Education. Tukichendera kimwe abo bana biba abazire kandi baferereza n'abana konka twandusha abazire hati aribizo binje bifiteganisa abana akabana tube tubakumira aha okuza kushora gate ntumuhorsa konka kuba kukombaka baza kushanga abana nanda aze kutayira barrano abantu binji hati bacira barungi. Okugamba kwe kubireho obwabire tayira ishomero rya Standard Junior omuri Ntungamo. Ombintu byokushoma ntumanyaje ngu nasari niyo foundation yokushoma. Mwana yashoma byo mu nasari yazo mbere yahiguru mu primary nangwa na secondary okuwayerebera umwana okuyana ha speech ebyo bikiryaho bwa nyuma ya kimwe habyombeko by'oburaro bw'abeegi b'ishomero rya Rubare Secondary School koche bw'omurro kwezo kwire nyomwe bazyo batungira bakubakwatiraho ababahire ebintu bitari mumwe na bimwe okurwa mu kitongore cya Red Cross obuhwezo buhirwa abeegi ab'ebintu byabo byayocibwa omurro. Bwene kiri musubire batayishomero rya Rubare bakatungishiza ubu bafewa domto yabo yasya kandi bafewa muri bintu byabo. Mbweni twa branch ya Ntungamo tukoragana na head office ya Kampala Uganda Red Cross Society twabasa kubona ibintu kureba aha za branch jerikani sabuni popo amaswani buckets twabireta aha erizoba sowani magana 200 hamwe na buckets 10 lejerikani 10 ntusima munonga ahabwo butegeji bwa government egi okubasa kureba ngu ekasitya kunu Red Cross kandi yabasa kuhika kwigura branch Ntungamo yabasize kutuhikaho mangu on the morning of the incident bakija bakatuhikaho. Ebintu ebihirweyo birimu za baketi sabuni ebikopo amaswani n'ebidomora ebihirwe y'aba Red Cross kandi abeegi n'abazaire basimire. Cyakare cyayongera kutushemeza ibi bintu gito gyahire ababisha batwatira akantu ora hata abazaire bitu nabo baza kusavinga absente kugira blanket nayo muze yazagisavinga atweze ka pocket money kugira ngo bayambe okweyongera ogumizamo bakushoma kandi aze nka Red Cross nk'ekitongore ubwo buyambo bwija n'ubwo kubanza abo kuba aruva kweta recovery atubaye bari mu emergency
so turi committed kureba ngo twakomeza mutkubahereza kandi tukumobilizinga ubuyambo bundi kugira ngo barebe uko ba recoveringa. Umukuru w'ishomereri Monica Mpirwa tukunda nagira ngo ishomereri nobo rabere rukuru mu district age bitu bacine bizo byo buraro nuko kushaba bucero kwataho okobera kanjera okugaruza hekizimbe ecyayo cibwo murro ndi Edwin Ram na Nagude Fatima.